uhulumeni unamandla waphamba impela lapha mfowethu ayikhohla mfowethu ngingalisike lijikayo mina waphambuka nje mfowethu ulungiseke ngiyacela mfowethu ulungise ngiyacela mfowethu ulungiseni ningadelay futhi ulungiseni lokhu ke nikudeleyile udala umkhokha omubi lo mkhokha osuhambe ngoba ningobaba bezwe ningabaholi ingane zibukela kini lo mkhokha osuudalile uthinike ngawo osuhambe wazofika emabhida kusuka umfazi oganile umlobokazi oganile ezowuthuka uzulu wonke ezowuthuka isilo ezowuthuka amabhinqa ethuka abantu bethenga amathikithi ethuka abantu bama VIP bethenga amathikithi bethi bazojabulela amabhinqa isizwe sami lapha insasanana yesizwe sami ebesigcwele laphana isilo ethenga ngiseluse sijabula unqotshwa lapha emfuka ndlovu ehlabana ngekhwantamu konke lokho umkhokha odalwe uwe Duma nabo UZimdola bathu yirole model yabo manje ngicabanga lapha emabhida nje bokuqhumisa ibhamu nje laphana uma ngabe laphana bekulimazana abantu bekuyothiwani yini into ebezugcina yenzekile lapha kulimazana abantu endaweni la kuhlangana khona abantu kunama section nama levels yingakho amaphoyisa same time kwenzeka lesa sigameko asondele eduze ngoba uMthandeni is a big artist kaMaskandi une hit song and uvunule umela uZulu use stage wenza inhlonipho yonke uMthandeni well done uza kahle mfana wami uzwa kahle mfana wami wafunda kahle lapha kulezi impama lezi ungelovu yaqhumisa ngazo lapha nesibhakela wawadaka yabo ungelovu lapha na wakhulise kahle ungelovu ngesibhaka wakufunda ke lokho namhlanje ke uyindoda ke kuyabonakala ngathi ke uthatha isiphumo esihle kodwa hayi sokuthi uJesu usidisa hayi ngidlale ngazi somewhere hayi oye ubani yena maphola bakhe wefuma le uJesu usidisi ubani yena ayike lutho umabiyela bufihlelani mabiyela ukuthi lo mcimbi ngowakho uzokuveza usukuveza kabi usukuveza usuthetha yipi boss noma employee engaphindi ivume ukusebenza ngaphansi kwesandla sakho uma ukwazi ukwenza lento ezile ukhaca ingane zabantu kabuhlungu kanje yana phathatha umbhobho ikhaca ingane zabantu o stage manager obantu ba ufusekisa kwasani and umuntu esifazana ofuna uyehlonipha sonke siyahlonipha wenza umsebenzi umuntu njengele simanga yabona kuma event nje amaskandi aleli zinga nokwazi ukuthi aqoqa abantu UZimdola kunenhlanhla UZimdola uyazi ngiyakwazi akhule nawe uyazi ngiyakwazi wese yiNazaretha UZimdola kolobu Nazaretha ayivumi lento yenzile isiko lesintu ayivumi lento yenzile umlobokazi umfazi oganileyo ufuna uyihloniphe ulimi lokho uqoqe ugawululinde uyalindwa amhlanhlathe womuntu esifazane isiqoqo sakhe siseduze kakhulu kumele ehloniphe ufundisana intsha ezayo ufundisana abantu abayikusasa emsebenzini umuhle kangaka osuwenzile izinga lakhona wangimema nami awuendosa ehotel la kanokusho lapha emhlanga ungibizile saxhumana nawe wangimema bekufanele ngifike ngafika nami kuba khona inkinga esoyixoxa nawe ngasesa egcine zingenza ukuthi ngingakwazi ukuphumelela ungena yabona uyazi ukuthi nginkomo ethethile sengiphumile ke lapho inamehla emhlane phela lento nokuchaza uze kweqe UZimdola isidingo singeka sikho uyabona abantu lapha khona nomfanele nowini ukuba umlandeli ovelele nalo wasemzimkhulu ube unombolo 2 nalona bese kuba yilo inkankane ukusonta umbombo leli eliwini iquantum le nto is historic. You have done a marvelous job futhi le nto lengizoyilwela ukuthi iphinde ibuye ngoba amabhinqa asethuke kakhulu ekuthiwa amaqaba izithe eziningi zosiklikliki
asifuni lento yokuthi thina semabhinqa sikwazi ukumela imvula simele abakhaza support ngokwethu manje singayibulali ke leyo nto nawo UZimdola lahlukana nokuchaza ukuza kweqe hlukana nokuchaza ukuza kweqe xolisa nje ke lento iphume kulento mthandeni mfowethu nguzwile ukukhuluma lapha emsakazweni nguthola ku TikTok angilalele ya dodo umsakazo mina ngithola la TikTok uchaza khona lapha na kubefundisi lapha ekseni asidudla lethiwa uMrose manje emveni kwalokho